kita hadir sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yanzura ila idqa'illahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin." Yang bermaksud barang siapa kasih bahawa hendak memandang kepada permerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendaklah ia menilik kepada orang yang belajar ilmu. Makna kata mengaji ni lagu mana? Kita main menadah, kita ada kitab, kita bawa pen, kita catat apa yang dicakap yang kita faham. Itu makna mengaji lah. Maka bila sebut kata penuntut ilmu tu umum. Pelajar hak main mengaji duduk di pondok pun nama penuntut ilmu. Hak kita ada mari mengulang mengaji pun nama penuntut ilmu. Sebab apa? Tujuan kita nak main mengaji. Kita haraplah apa yang Nabi katakan itu kita termasuk dengan usaha kita sentiasa hadir dalam kuliah-kuliah ilmu. Amin ya rabbal alamin.